Hello everyone, this is Habteab Academy. እዚ መደብ ትምህርቲ ቋንቋ እንግሊዝ ተዛረብ ትግርኛ እዩ። ሎሚ ሳልሳይ ክፋል ናይቲ parts of speech ዝብል ኣካል ናይ ግራመር ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ። adjectives ኣብዛ ሓለፈ መጀመርያ nouns ኣብታ ካልኣይቲ ቪድዮ pronouns ኢና። ሎሚ ግን adjectives probably ሓሳብና ምግላፅን ናይ ምዝራብ ዓቕምን ኣብ ምዕባይን እቲ ዝዓበየ ኣበርክቶ ዘለዎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ምክንያቱ adjective ገላፂ ማለት እዩ ንናውን ዝገልጽ ኮይኑ ንናውን እንታይ ከም ዝመስል ዝገልጽ ስለዝኾነ ሓሳብና ክንገልጽ ከለና ነቲ ንገልጾ ነገራት ብትክክል ክንገልጾን ብዝነፀረ መገድን ሰብ ክርዳው ብዝኽእል መገድን ክንዛረብ ከለና ናይ adjectives ዓቕሚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ናይስ ትብል ሓንቲ ቪድዮ ቀሪበና ብዝሓለፈ ዓመት ናይስ ከም ሓንቲ ኩሉ ሰብ ዝጥቀመላ ቃል ኮይና ንሰብ ነገር ንመግቢ ንገዛ ንጽባቐ ናይ ዕምባባታት ወይ ንዝኾነ ነገር ናይስ ጥራሕ ክትጥቀሙ ፍቱን ሰባት ኣለዉ ግን ነቲ ክትገልጾ ደል ነገር ብትክክል ኣይገልጾን እዩ። ንኣብነት ሓደ ኣብታ ቪድዮ እንታይ ትብል ካብ ኣስመራት በጊሱ ባፅሕ መፅሕ ኣሎ ናይስ ካር ናይስ ትሪፕ ናይስ ሆቴል ናይስ ፉድ ናይስ ቪው ናይስ ሆሊዴይ እንዳበለ ንኩሉ ብናይስ ገልጾ ከላ እያ ተርኢ። ናይስ ግን ንኩሉ ክገልጽ ኣይክእልን እዩ። ኣይኮነን ንዝተፈላለዩ ነገራት ወላ ንሓንቲ ነገር እውን ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ መልክዓ ክትገልጽ ናይስ ትብል ቃል እኽልቲ ይኮነትን ልዕሊ 10 ዝተፋየ ቃላት ኣሎ ዝተፋየ ትብሎ ዝደለኻ ነገር ብዝነፀረ ክገልጽ ዝኽእል። ስለዚ adjectives ካብቲ ኦፕን ክላስ እዮም ኣዝዮም ብዙሓት እዮም። መዓልታዊ ሓደ ክልተ ሓደስቲ adjectives እናተማሃርካ ናይ ምግላፅ ዓቕምኻ ወይ ነቲ ክትብሎ ዝደለ ነገር ብዝነፀረ ናይ ምባል ዓቕምኻ ከተዕቢ ከም ዝከኣል። ስለዚ adjectives ኣዝዮም ኣገደስቲ ኦፕን ክላስ ኤንድለስ ዝኾነ ቅርፂ ዘለዎም ምስቲ ክሎዝ ክላስ ዘይኮነስ ምስቲ ኦፕን ክላስ ዝምደቡ ኣዝዮም ኣገደስቲ ወይ ኣገዳሲ ክፋል ናይ parts of speech እዮም። An adjective is a word that says something about the noun. It describes the noun. Noun ኢልና ንገልጾም ሰብ፣ ነገር፣ እንስሳ፣ ቦታታት ወላ መግቢ ንኩሉ እቲ ንዛረበሉ ነገራት እንታይ ከም ዝመስል ክንገልጽ ከለና ንጥቀመሎም ገለጽቲ ቃላት እዮም። ኣብነት a beautiful girl noun እዩ። beautiful adjective እዩ። a beautiful girl. a tall man is a noun, so tall is a word describing the noun. ነታ man ትብል noun ዝገልጽ ዘሎ ቃልካ tall። ስለዚ man ክልከናን ወይ a man ክልከናን the tall man ክልከናን እቲ the tall man ድብል ዝያዳ ንጻርሎ ምክንያቱ ኣየናይ ምዃኑ ኣነፂሩ ፈልዩ ካብቲ ካልእ ዝፍለየሉ ገለ መግለፂ ሂቡ ስለ ዝቐርብ ሓንቲ ዘይኮነ ክልተ ሰለስተ adjectives ኣብ ሓደ መስመር እውን ክህሉ ይኽእል። እዚ ቀፂልና ክንሪአና ምስ ኣሰራርዑ ማለት እዩ። a big car ክልከልና ናውን እዩ። a big car እንታይ ዓይነት መኪና ምዃና ሳይዝ ወይ ከዓ ዓቐና ብምሕባር a new house and a new house are different. a new house ክልና እቲ ገዛ እንታይ ከም ዝመስል ይገልጽ ኣሎ። ስለዚ እዚኣቶም እቶም ናውንስ ንብሎም ናውን ብሓደ ቃል ዘይኮነ ወላ ብክልተ ቃላት ብኮምፓውንድ ወርድስ የቐርቡ ኣብ ገለገለ እዋን self employed worker ሰራሕተኛ ኮይኑ ግን ተቆፂሩ ብደሞዝ ስራሕ ዘይኮነ ነፍሱ ባዕሉ ዝቆፀረ ወይ ባዕሉ ብዝተኸሎ ብዝኸፈቶ ስራሕ ዝናበር ሰብ ማለት self employed worker ግን self አንተ ቃልያ employed እዚአን ክልተን ኮምባይን ኮይነን ብሃይፈን ተሓይዘን ኣለዋ ከምቲ ኣብ ስክሪን ትሪኦ self employed ከም ሓንቲ ቃል ከም adjective። ስለዚ adjectives compound adjectives ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። three lined houses ገዛውቲ ኮይኑ ግን ኣብ ቅድሚኡ ዝተሰርዐ ኣእዋም ዘለዎ ስለዚ ዝያዳ ገላፂ adjective. three lined houses ጥራሕ ከለና ገዛውትን ሓስብን ኣብ ቅድሚኡ ዝተሰርዐ ኣእዋም ምህላው ክንሕብር ከለና ኣብ ንጻር እዩ ብዙሕ ፍልይ ስለዘምፅእ እዚ compound adjective እዚ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ። long suffering parents ንነዊሕ ግዜ ዝተሸገሩ ወይ ተሰቃዩ ወለዲ እዚ ከዓ ንሽግር ናይ ወለዲ ክትገልጽ ከለኻ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ኣብ ፀገምን ኣብ ሽግን ምፅንሖም ዝሕብር ዓይነት ቋንቋ። ስለዚ long منواحي suffering تسايو نخلتين combine ጌርና compound adjective. a 3-year-old building እዚ ከዓ ትገዛ ሓድሽ ከም ዝኾነ ሰለስተ ዓጥራ ሓምስ ገበረ ይሕብር። 3-year-old ሰለስተ ቃላት combined compound adjective ፈጥራ። a 10-minute walk car sick child እዚ ኩሉ እዚ compound adjective። ስለዚ ብሓንቲ ቃል መልክዕ ጥራሕ ዘይኮነ ብcompound ወይ ከዓ ክልተ ወይ ሰለስተ ቃላት combine ኮይኑ ከም ሓደ ቃል compound word ይበሃል compound adjective ኣለና ማለት እዩ።
Adjectives can be further classified into gradable and non-gradable. Adjectives gradable and non-gradable لون أبكرته كل معلومة خل. grade مقبار معكاني على درجة مقلاتنا حنا قال. لازم gradable تخينه معرخندي. لتنزار ولدنا adjective معرخندي مهانو درجة زحبري. نابنت tall نبل. He is tall adjective. He is very tall من هنا. لكن من واحد درجة انجلز. He is very tall ولا double very tall نون كنا قانون هذا. He is extremely tall. He is unusually tall. لازم نتي من واحد grade كنقبرون خل. As you كمتن لعلي دبلنا grades كنبون خل. إذا تهينو gradable adjective بعد. مبزحتهم adjectives gradable. جن قال non gradable على grade كنقبرون دين خل. نعملت daily news. جن daily بقول ميا very أتهاوي بزخنا هم قدي grade كبرت خلنا. daily very daily extremely daily بحنا قريلا. كم تجي كخجانا ديكل كتجانا ويكتد ما أوديت خل قالت هينو non gradable grade كبرت ديكل. لذي adjectives gradable and non gradable تويلهم يخفلوا. قال examples ناي gradable نراي good very good extremely good. clear enough very clear too clear to whatever you do. لذي too very extremely لنا درجات كانوا يسألون نخل. non gradable daily متقدم البلكوا كمون dead if you say he's dead very dead extreme dead بحنا غيرلن grade كون ديكل كلماتي كال medical instrument كون medical instrument unique لنا fully ما تخبط fully توينه fully we don't say very unique extremely unique is not very common language. لذي adjectives gradable and non-gradable تبعهم كم يكونوا خلوا. كابز قصينا adjectives أبرز gradable non-gradable مهانم. أب حدا sentence حدا adjectives يكونه كلته ثلاثة أربعة ولا خاون لعلي adjectives تسرعهم مدخلهم. إذا هجى حدا خبتي أتسجم زجوران adjectives يمنعتو بزحات خينهم أنا يقدم مز زبل حتى الله. سقع شديش شو عتا adjectives تسرع مستفى نجارت نايتناون دقلتو تسرع مدخلهم. كسرع خلوا أنا يقدم مز أنا يسرع أنا يدحيرو مز أنا ينبتي ناون دقرب خون دلو أنا يترحى خون دلو زبل a bit confusing ولا native speakers قام إنجليز قام تخصصاتون نادي حجزه هو مساعد درجة بتخكل هذه قوم اليوم مفلاتو جنس بوصلة زخاني قد النت بتخكل كنسر عمل لنا قل خفات له نادي يوم مجمع هرينا opinions come first مجمع opinion تحدى adjective opinion تراوهين تحدى adjective fact تراوهين fact نتناون زيادة الأربعة نمناون قريبو صحفة الله يكبها له الذي إتو opinion كدمز تحدى fact for example beautiful adjective black adjective. If I want to say a beautiful black girl, beautiful opinion. يعني أنا beautiful لا خالد سب تتكسر لا سب beautiful كنا هاي ترايات خليه opinion ككم الرأي هاي black gun it's fact أنا رأيها if توايز لا يدخل سب if she's black if she's white هجي fact يجي الذي it fact زيادة ناتأكل سدخونه نبغى غريب يبقى هالوي صح هذه beautiful black girl we don't say black beautiful girl. We never say black beautiful girl. Beautiful black girl. Opinion first, fact next. Delicious, tasty, beautiful. But كلها opinion. الرأي. أنا delicious بالكوا. say delicious Eritrean food. نهذا غاناوي نهذا نيجيرياوي. كيت عموخلي. ولا فتسي مخيب الله الله. هذه opinion. Delicious, tasty, beautiful. إذا opinions جم. قد يوم مسؤول. Facts هنوم كا black, tall, short, whatever. كذا لهم مسؤول ماش لذي. Opinion first. Kalai general ideas. General ideas come first. Specific ideas follow. لذي specific idea نبتناون زيادة عربي. لذي قانون كتصحف الله. نعمل long and plastic بلا adjectives تقولنا بزيا. Long plastic cutting board. ناي ما قطع لي. لذي أنت عارف cutting board. Plastic cutting board. Plastic nature ناتو يمسو عربي. nature نايتي plastic نايتي cutting board. ببلاستيك سرحة. board يكونه بعنشيس يكونه
plastic ዝተሰርሐ ይምላልና ስለዚህ plastic cutting board plastic is very close to it long ግን general long ሕጂ cutting board راح يكون long ንብሎ ንበትሪ ንጣውላ ዝኾነ ይኹን ነገር long ንኹሉ ዘገልግል ቃል plastic ግን a bit more specific ነቶም plastic ስርሑ ነገር ጥራሕ ስለዚህ specific gets closer to the noun long plastic cutting board a small red car small general red specific ሕብራ old black jacket old black jacket old is general anything can be called old black in specific ሕብራ ናይታ jacket big American car we don't say American big car we never say American big car we say big American car we never say black old jacket old black jacket okay so general first specific next اذا كلته عادي ميطاس كون اقدس كونن يتقصيلو زقربون ازي نويح مسرع ግን كل ጊዜ خذكروا አጸጋሚ ግን مفلط اقدس ስለሆነ opinion first opinion or quality size or other qualities ቀጽሉ መጽእ ቀጽሉ ዕድመ old new whatever ቀጽሉ color ድሕሪ ሕብሪ origin french american british ካበይ መጽእ italian nigerian whatever ድሕሪው past participle ተራኾንቲ adjective past participle ከም adjective ከገል ከሎ ኣብዛ ኣብነት ዝያራ ክንጽረልና ኸሊ ቀዳመይቲ beautiful old brown french handmade bracelet ንዛረባና bracelet ያ handmade ያ ቢት ተሰርሐት ካበይ መጽያ french handmade ናይ ፈረንሳ handmade ተቐጽልና እንድሕሪት color ይመጽእ brown french handmade አሪፍ ማለት ገጽፈና ቅድም መጽአሎስ old brown french handmade bracelet old ሆነ ግን beautiful ሆነ beautiful is very general opinion so it comes first beautiful old brown french handmade bracelet kala example strong tasty french black ethiopian home brewed coffee strong opinion ንገለገለሻት strong ሆነ ኸል ገለሻት strong ከይኮን ኸሊ ወይ ንሓደ national strong point سمع كل عادي strong كيكون هذا very wide opinion size و taste قال كل quality نسخ الذي strong tasty fresh black Ethiopian home brewed coffee كندي adjective لنا بزي حاجة 3 4 5 6 6 adjectives الذي انت لا بزحلو اسرعوا قرب كنت قالوا اقداس لهونه اوكي قصيلنا classification adjectives አለና adjectives may also be divided into 3 other classes and these are adjectives of quality adjectives of quantity distributive or indicative adjectives adjectives of quality እትሽም ብንጹር ከም ዝገልጾ አይነት quality ዝሕብሩ adjectives of quantity ብዝሒ ወይ መጠን any some one እንዳበለ ምስ መጠኑ ብተኣሰር መግለጽ ኾን ከሎ distributive ብዙሓትም ሓደ በሓደ ንሪኦም adjectives of quality descriptive adjectives ونبلو هنا good bad black white small kind of quality okay adjective of quantity قطري 1 10 tens both one of them whatever many few some زمن بزحي نمتن زملكتو قالات كلهم adjective of quality quantity نبلو distributive or indicative زيهم let's see them one by one حدا بحدا رأيهم شدشته كفالة لهم possessive وان نتملكت my your his my book your book his book وان نت بملكات describes قبر كلاي demonstrative demonstrate مقلاص وين مبرح مالتي حدا نقال بفلاي كا نت تقلصو زلها نقال أبيد كايسكا نابنت this is a mic and this mic has a button here. You press the button. Okay, you press this button to put it on. It has a stand. This is a stand, and this is a cable. It's connected with the computer. Easy, eti. Ndabalka it can damalkat kahada nagar tqalso halaha. Demonstrate gabrala. Easy mawli'u, easy matfi'u. Easy wire ndabalka. Ladi it can damalkat tqalso nagar. Demonstrate hone. This, these, that, those. زبلو على demonstrative adjectives بحالو. Next, emphasizing. Emphasize مجنان مالتي. This is my computer. Normal statement. This is my own computer. أجاينا ناتي مهنا.
أثرين قلص على own emphasizing adjective بعد very extremely زبالات emphasizing adjectives نقولهم قال interrogative interrogate محتاج مات interrogative كم WH words نحيتو علاتهم WH words or interrogative words نقولهم interrogative adjective كم WH words كم adjectives سرحلو okay like how silly what folly عينت نايم جنان قالت how silly عندي عشاء هنا هم تقول وما عندي عشاء هنا هم تقول ده عينته distributive كأني نبتهم تقص له كل تديم كل على سبات فحزب النجارات وي حد يوم نخلهم قلنا قلت كلنا نابنت each these computers are each one or for each one of you each every student each and every student نفس وقف تمهراي بزحات جن نناتهم نفس وقفهم زعينة قانقوا distributive نقولهم distribute هون نجات كله هلا ماتي either weighty neither زياتهم distributive adjectives بحالو okay many of these are also used as pronouns قاليهم كم pronoun نتكلموا هنا هجي pronoun in adjective أزيو مجاجي يجورنا جرالو إذا كان تايو pronoun نشم تكيز مسي adjective جن أبكر نتي شيم ويبقون نشم كوينو نتي noun نتي شيم زي قال هجي the same word حنتقال حنسا أبكر من noun تمس حنسا بينات تمس pronoun تكي أطولات noun مستناون كوينا noun تقول لها adjective حنت أبنى ترى I like this this بقى حمل تعلو this تيله نتنقى يتعسكون كمبيوتر كون خل مسحابتي ترى تايم هاي يتعسكون جن this يله بتا this بالك تكيه له pronoun demonstrative pronoun هون demonstrative مهانو أكيرني مهتو ندم الكتكات تقول صلي لذي demonstrative pronoun نتناون تكيوس لذاته this book is good تلنا this book نتا book تبل noun يتكان الله بوتا الله قلنا عاق قلت رح مسيو لذا adjective demonstrative adjective this book this as demonstrative adjective this بينات متصح لها demonstrative pronoun الذي pronoun in adjective بخمس بلوح يقاقيو probably مس كالئ part قلت كالنا زيادة زدراوي مقلت يخي وهاو خيلي الذي adjectives كم تمجمرات بالكو نتي نقرات بزنة ساري نمقلاص وزحجزو وي نتناجرات انتاي كم مثل سلاذ حبرو انتاي كم مثل جن بتخكل تري تقاليصو خجاجون سلاذ خل دبيت adjectives فلسب زباس حسابو قالص خل بزنت صرا حسابو قالص خل كم تاع قديمه زبلكو نايس نقول لك كمان لها نتي انجلش فلسب قرب حركته ولا نايس نقول لك نمغبي نسب نهنصا نملكعنا عنبابا قالصو لي صنيها ننات مغلص الله ننات مغلصي الله كان لكن adjectives ስለዚህ دباس adjectives مفلاط ማለት بزنصره بزحاشي حسابك تገልጽ መሃል ማለት እዩ ሓደ መገድና እንታዩ ክልተ ወይ ሰለስተ adjectives ማዓልታዊ ኣብ ካርድ እንዳጽሐፍና ክንሪኦም ንኽእል ቦታ ኩል ሻዕኩ ፈምሉ ጣውላ ወይ መለቀስና ዘሎ ምንዳቕ ተራጽሒን ጠቂና ደጋጊምና ብምንባብ ማዓልታዊ ናይ ምግላጽ ዓቕምና ዝሓየለ ዝሓሸ እንዳኾነ ኸይድ ይኽእል እዩ ስለዚህ adjectives ሳልሳይ ካብቶም شمونته parts of speech بهالي رابعي part of speech. Yes, guys, that's all for today. Have a nice time. Bye bye.